Volite li vegetarijanske pice? Osnova svake dobre pice je dobro testo. Ovo je fermentisalo 48 sati minimum. Znači idemo razlačenje, razantni potezi veštog pizza majstora Pakita. To je 3 sekunde, ne duže. To samo ako ste veš majstor kao ja. Dakle, ide prvo osnova paradajz. Čist paradajz, samo malo soli i maslinovog ulja. Sad, vegetarijanska je, ali su dominantni sirevi. Dakle, ovdje imamo 3 sira. Prva osnova je fior di latte. Uz njega ide dimljena provola koja miriše na dimljeno. I treći sir je Taleggio. On je onako kremast, jak, intenzivan. Dolina Taleggio, Lombardija je regija. Meni lično jedan od omiljenih sireva. Sve pice sa Taleggiom imaju veliki plus kod mene. Onda idu šampinjoni marinirani. Mi ih mariniramo peršun, maslinovog ulja, malo belog luka i najbolje masline od svih maslina, znači najbolje masline na svetu, Tadjaska. Ovo jedno kad probate, više ne jedete druge masline nikad. I u peć. Ovdje malo dorađujemo na lopati estetike radi. Da bude lepa, ne samo ukusna. Neka 3 minuta. To je to ispeći, ali nije još gotova. Gotova je kada stavimo domaći preliv maslinovo ulje bosiljak. Znači malo da se zazeleni i da dobije ukus. Dakle, fungi i olive, faktički 3 sira sa šampinjonima i maslinama. Recite mi,